dengan mereka insya Allah ban pada Porcelon bagi penyasan bagi tim jumlah yang kasih Sunday di tuai kita jangan tak kubur kita punya penyasan bagi atli di balang tuai dek ham tangru bangan poi halaban nak kubur kebiang nama mina tham seni poi halaban bangan jangan atau kaji blok kalau di sekian di kawan poi kubur kebiang tuai ham tangru boleh pun pendor kam nak pendar bolong contohnya tuai ini mana haleluya 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 boleh berkhut Menau belai atrai berkhut walaupun kerpangnya tadi walaupun kentangnya tadi walaupun ya pher tadi nak kaya juga pertai walaupun jengai tadi ya kata kepada ya kata kepada thala ya kata kepada senior tapi khot yang ini orang nak kirim je mereka Leviticus pada kisah tu Petrus orang tolong kita berkhut ke mana orang berkhut ke apa boleh berkhut walaupun kerpang walaupun kentangnya tadi khot yang ini diberi walaupun kentang walaupun kerpangnya tadi bagi penjengai nak jimmelin juga pertai nak jinikan juga pertai nak penbang bernia juga pertai nak kerni juga pertai bopa kum tayarap lagi orang yang ke social media mereka jimmelin ke basni ke jimut ke perkat ke jelong tanah juga jelong sana ke jelong sarong juga jelong sana pelat yang ini ke baro tribe menong kerpang tentang kumame ko tribe menong in pengkerpang yang dia ke pertai in penpher dia ke pertai bagi nong ikut Kibla serius pak dekat door pak kasnan gedung Tuhan Yesus. Kalau khot dia kebalang bakalong kerpang bakalong tentang bakal mi nak jinglong juga pop bakal jodoh jinglang thala. Kum tak kum kibriu kibalan kebalang. To yarap ini ko try em ke jingem ka bapan ya phe bakal bapan kerpang yang di syaka jingkut syaka jingjana kum ta yarap dia kebalang jodoh hambi asoreng kham yarap ini perabengin iramba kilong kami kisana ki hep kibale bagi em dekat jingem ka ban penghalang ya kata jinglong khut ke jinglong pop ke jinglong kerpang ke jome Gopa kerku ini program kejongki keberangsa akan yang tayo kejinga seng yun sati baroshisni di program kebagian dan bakhamdam kerku yang kisni kebaroshisni Gopa matasni juga jingim jongki Gopa bagian kenam memeu play pelakot kerpang yang kisah kejing kerpang kasih kejing pun medawa yang kata nama menang play bakul play bahap play bersisa bakum ki priyo ki barayo jing penim ai bagi nomor sting yang kini kejing hot jame bagi em kat kum kamon ka bakul jame Gopa badaka buai to ai bagi jenai Yesus, kajing iba jame kopa, kajing sundak obat yang mensiba koi, yang lalu lelong merengkat pat ngihang ni, mereka baga balang hang ni, mereka bagi perabi berat hang ni, mereka bagi rukui berat hang ni ke jaga, dan baru saudara santak jaga partai, bakham tan gitu kita syah syaitan naga benda ke kerteng ke jame kopa, minta pat halang kertang